Boleh upai ba atau upai siapa voice of the people party. Nomor ringkat kita bagi pensyai ke bagi election upai ba hari ni singi ulang start. Ni bagi election upai ba ngaji tu ngong ni hikai. Nomor ni upai ba bun sutu wat ke beranang ke start teng ki duna ke jing sutu ia kata ka politics dan ke benpa ke sensar ka bun ki bomut ka politics ke besri ke bejak lian rem kam dei. Mereka sanjur ke boleh lebu. Semua orang mga hangni ngawan hakan ka sinong ka jopi. Oi kong sini ni kreak an IP itnat. Oh pila simut wut tu kreak. Wah kan sampai 2% boleh yang pi brek bak. Kreak bak. Kan ti ele jong sunu ka. Ras le wan ais ka persen. Ndai la da ngawan haga ket ka baar ngom sim. Na song ni tai kreak. Na pi itnat ko persen. Na tai pin sim na ma pin tet budon 2% hapo. Ngingili kipai bang yang ku kipai ba pidi belong ki bestat ban bishar ya kita disuri kop sni langbrot. Oh depen ni jerong pimot ki langbrot tama ki disuri ki penjat ki train ki besertai. Kai ki bangil keren mentah kalau mang pau jayu. Benberayu ke sang BJP ki sni. Baga BJP kanum penyang kertong MP Meghalaya kan kersan ya ke NPP. Lapau NPP BJP bahai. Namar ka BJP kala khentik phathek ka ban suthit Meghalaya nagata daw ka pha ya ke NPP hang ne ke NPP ka day ka dol ka dal jong ka BJP la ya sayang mentat timut ka hadu banom tre penyeng kertong lalam day bagadwan ka ta ka jing suthu ka bajan hapreng umudi bat ukonrat ka hadu begini ginong tre BJP ngapet yang ni la isak kale kembang. Oh balai rai ban prieng yuta kai mi ki ketong sekhmat menta habakut ngapet iki nyumat jiki ni sul dem la kadem kan san ki nyumat. Ban hanga la mi sembon. Ne Indonesia seng bangi sini la kop la kebe habakut klem patong na Delhi klem larai don jimut ban pelupor dan jemput ban penis ban sang keleng-keleng mtip senungannya bat ngamla ban rai mo mentang ni ngala krek de ke bam ngala le song shit mga ban shit ke do ban shit ke sel ban shit ke do mesi ibn bam ren pala ban bam da ban padio hukum na Delhi kyong em ketua perhot ke juta bret ajur kum kata tamen koi ke jing tristom terima kata ku kipai ba. Na weri gitu kiba don lagi ni kiseng wat num pelenai kaya kapor ka ju peke ke pi ka song bai nang thi kem salya yano mereka rai nomor ka susu kila don de ka BJP na dali kam patyau iki nong tri BJP yang ni namar bakatit ba kala don ka jire ka bajan bat ka dai ka ju ko kom perkhat bat NPP mlele da ka dur ka dal jong BJP ngenum job ya ka mensim jom ki khasi ki garo hangne na ka tau lek da ka dur ka dal jong ke NPP bakai ke bangi yang ni kiai kiseng ni betai bak NPP hatom dei kita kiseng dulum ki bangi ya kiai jit kiai HS PDP ki UDP mo minta ke dan lang ke juga sarkar te kiai trailang ke sarkar nadu sansnam beladak wat men ganiru ke dei tang drama ka bangalong ketua jin persang batau sarkar seng dulum tang dagi kinta ke simpor benyakun batang lagi kenta kila pentit pangimla batang lagi kenta ni begini gi UDP HS kilai panedon bat NPP bat BJP balai nomor kila yang susu lupa kisu penbid upai ba por election kum penbid menta ban mentar ngam arti ni try kin susu al nu pra amlong chu ya le bino NPP oh husiar ho yo kaja kum kata kila ban susu oh kamlong phi kum ni te ba be le lang namar kata kata aku kipat ba ni kwa ba pin start ni kwa ba pinang bani ya ka ka bot ka bari klem dasha yalam bagla kum binong jit ki basta ni upai ba kan sabengile upai ba khantam ni lek ki bubun ki jaga kum se gentles nang ta ki bubun ki jaga ni upai ba tip ya le di ulong we kipat ba kim tip kinong ki kisno ba kim don bor kisno ba kim la thau purthei kisno ba Yem lali, lagi fight ba kiklet, bagani nga di reason sharp fight ba,
Habang ong kani kadi sinsyar upaj ba kabumot di upaj ba uba sinsyar. Upaj ba uba sinsyar. Upaj ba utung Sordar Shnong. Upaj ba utung MDC. Upaj ba utung MLA. Upaj ba utung MP. Wayuniu MP. Wayuniu MLA. Wayuniu MDC. Wayuniu Sordar. Kidaitan di Syakri Jong upaj ba. Kejit. Ngai ang di pijit Sordar upaj ba.